Okey, untuk EM ni jangan guna air pipe ya. Kalau tak ada pilihan, air pipe tu akan sebab dia ada klorin. Klorin tu yang akan kill the microbes. So you need to simpan ataupun tadah dia 24 hours. The next day you can use it. Baru boleh pakai. Aluminium toxicity boleh ubah kalau guna zeolite. Bukankah zeolite tu aluminium silika? Good question. Hormon nanas boleh guna untuk sumur sulu nanas ke dok? Lain. Yang mana yang follow saya punya ni, sebenarnya hormon tu bukan hormon yang ethereal tu tau. Ethereal campur urea. No, bukan that one. Dan dia orang kata hormon berbahaya. Cakap dalam pokok kita pun memang ada hormon. Ada 3 jenis, cytokinin, auxin and so on, right? So apa yang I buat, I ubah that physiology tu untuk dia, instead of produce buah, I induce dia untuk produce dia suckers. So tak ada apa yang mengubah dia mutant ke apa, tak ada. Even residue pun tak ada. It just the good thing is dia adalah uniform dan dia akan multiply dalam kuantiti yang besar. So tak ada hormon yang saya buat tu, tak adalah hormon yang macam rocket science akan efek kepada jadi kepala 2 ke, tak ada, bukan. Okey, untuk Cik Naim, tanah pasir boleh masuk tahi ayam, but make sure tahi ayam tu you treated. Poultry punya chicken menu ni, poultry punya punya menu ni, dia akan ada satu aluminium. Dia akan ada heavy metal. Heavy metal ni kita tak nak dia tau. Sebab dia akan bounce important element. So sebab tu bila you ambil yang fresh, alright, so you ambil yang fresh, so nanti tanpa ada tengah panas-panas baru lepas ayam terberak kita letak, so dia akan pokok tu dia macam, selalu saya guna perkataan ni, uncomposted. Kita punya kompos kita tu tak proses, dia tak matang. So dalam tahi ayam yang tak matang tu, so dia tak boleh nak pulih tanah. In fact dia akan ada reverse effect, which is dia akan tarik the nutrient daripada pokok. Sebab apa? Sebab dia nak completekan composting process dia. Right? Waalaikumsalam. Cik, aku nak tanya, jika tanam merah abuk kayu rosak tanah ke? Okey. Sekejap bagi saya baca soalan jap. Air boring pun sama, sebab boring ni dia ada satu, nama dia boron. Boring ni dia ada satu bukan chemical lah, dengan perkataan boron lah, B-O-R-O-N. Usually boron toxicity is coming from kita punya water yang daripada ni. So you have to check juga. Durian banyak negeri yang mengalami panas haba ekstrim, so buah tu dia tip burn, pokok meranting dan buah gugur. Okey, maksudnya dekat sini kan Cik Khairul, sekarang ni in fact ladang yang saya consult almost 50% lah, 50% 40%, walaupun kita tak buat induction lagi, dia dah start berbunga dan start dah masuk bola pimpong tu. It just that bila dia dah start berbunga macam tu, jangan stop on the flower, on the watering, right? Jangan stop. Sebab walaupun durian ni dia tak perlukan air, dekat keadaan berbunga dia tak perlukan air, tapi dalam kita kata water stress, dia ada optimal requirement dia bila dia dah start berbunga macam tu. You have to check that. Sebab tu dia dalam tip burn pokok tu, kita kata dia buah bunga gugur, sebab kita tak put the program. Satu moisture, satu lagi dia punya program dia. Boron especially, calcium and boron untuk flower abortion, untuk prevent the flower abortion. Selalu saya cakap, bila dah masuk pembungaan, we still need the boron. Kalau tak letak boron, tak letak calcium, kita punya program tak akan retain. Maksudnya bunga tu tak akan retain. Dia akan keluar tapi dia tak retain. Dia tak akan stay dekat stem, kat batang, so dia tak akan jadi buah. Especially sekarang musim kemarau. Right? Tolong check ya.
boron terlebih boleh matikan pokok durian. Boron toxicity dia takkan matikan pokok durian. Dia cuma daun tu akan jadi scorching. So nanti bila habis the concentration tu, cara nak bila boron toxicity tu tinggi, maksud boron tinggi, dia akan ada simptom tau. So daun tu akan scorching and so on, right? So bila scorching, kita kena flush melalui air, ataupun lagi satu baja yang kita kena letak, sulfur base. Masterclass hari tu, InsyaAllah saya try untuk buat sambung. Tapi macam biasa saya tak decide lagi untuk every month punya program selepas puasa ni. Saya tak decide lagi bila kita nak kena buat. Cytokinin, auxin and molybdenum. Molybdenum tu adalah micronutrient. Cytokinin dengan auxin tu adalah hormon. Tinja kambing dengan lembu termasuk organic matter ke? Organic matter. Bukan organic matter. Dia organic matter. Organic matter. M-A-T-T-E-R. Bukan metal. Tanah biasa dengan tanah sekam. Cik makhluk hidup. Ya, saya baca you punya soalan tapi saya tak faham. Sekejap Bagi saya baca you punya soalan sekejap. Kalau boring, ya betul. Bukan masalah, bukan masalah. Kalau boring tu bukan masalah. Kita tahu dia punya resources. It just macam mana kita nak buat intervention lah. Maksudnya kita tahu dalam tu dia akan ada some condition, dia akan ada boron toxicity, dia akan ada heavy metal for example, right? So apa benda kita nak kena letak, itu je. Treatment, yes, treatment yang kita kena buat. Cik makhluk hidup, sabar ya, sabar. Kapur dah baja dah letak. Ni kadang-kadang untuk limau nipis ni kan, selalu kan kita dekat rumah, right, selalu cuba check. Kadang-kadang orang ni dia suka menanam sebab kita ada sunlight direction. Maksudnya menghadap matahari ke ataupun dia berlawan matahari. So dia tak dapat the sufficient sunlight 7 jam, 5 jam. So dia tak akan berbunga tau. Kalau lah you buat all the program, kapur dah buat, baja dah buat, tapi still tak cukup dia punya matahari untuk induce the flowering, dia still tak akan berbunga. Right? Okey lah, saya baca soalan Cik Makhluk Hidup ni. Cik Puan, aku nak tanya, jika tanah merah campur abu kayu bisa rosak tanah ke? Tanah merah campur abu, okey. Tanah merah tu I assume adalah tanah mineral. So bila you campur dengan abuk kayu tu selalunya dia tak ada apa-apa function, dia just improve the structure. Kalau unless abuk kayu tu you bakar, dia dah jadi dalam bentuk ash ataupun dalam bentuk abu. So bila dia dalam bentuk abu, itu yang saya kata dia akan improve the tanah tu dari segi apa? Dari segi pH dia. Sebab kita tahu benda yang dibakar usually dia akan alkaline. Bila alkaline, pH dia akan jadi, usually bila dah berbakar ni, sebab tu biochar ke apa lagi, sawit punya tu kan, so usually pH dia 7-8. So bila pH 7-8, so bila kita put dekat dalam tanah kita yang acidic tu, dia akan tanah kita akan jadi improve pH dia. Jadi 3.5 akan naik lah 4.5 for example, right? So dia akan improve the pH, dia akan improve the structure. So kalau you just put the abuk kayu tu tanpa ada apa-apa, it just only dengan harapan dia jadi kompos, no, it's not. Dia takkan ada apa-apa, dia takkan rosak tanah, dia takkan bagi improve tanah, dia just for accessory saja. Right? Boleh? Harap menjawab ya Cik Makhluk Hidup. Okay, untuk bahagian landscape, mostly ada yang existing tree shrub, right? Kalau nak apply dolomite boleh juga tak? Okay, untuk landscape, kenapa kita letak pH? Sebab kita nak make sure tanah tu kita nak dia dalam keadaan kita kata on ready to be uptake the nutrient. Tapi kalau untuk landscape, just for sake of kita nak pokok yang tepi jalan tu
dia ketahanan dia. Maksudnya dia resilient kepada ataupun kita bagi ketahanan kepada musim kemarau, musim hujan. So kita nak akar dia kuat. Yes, we should do. Alright, kita nak akar dia kuat. Kita tak nak pokok tu tumbang and so on. Kita kena put the organic matter dan juga the improve the pH. So akar dia akan, sebab tu bila sorry. Bila akar yang kan usually yang maksudnya pokok dah besar-besar dibawa masuk ni kan, dia masuk ke kawasan baru, it just tanam dekat situ, dia tak induce the new akar. Alright. Sorry. Itulah. Okay. Fungsi perbezaan antara amino acid. Sorry, saya baru recover batuk yang sangat teruk. Okay, sekejap soalan Soalan daripada alamak Jenglot. Dia tanya fungsi utama dan perbezaan antara amino acid dengan EM ataupun effective microorganism. Okay, kalau tanya ni usually I assume you adalah the smallholders lah, petani yang kita kata dalam 5 ekar 10 ekar macam tu, right? Okay, untuk amino acid, right, okay, dia ada fungsi dia, core function dia. Untuk yang pertama, amino acid ni dia adalah kita kata dia makanan terus untuk pokok, which is form dia tu adalah makanan terus yang kita bagi pada pokok. Dia akan diserap terus oleh daun dengan akar, yang mana digunakan untuk bina protein. Dengan kita je perlu ke protein kan, pokok pun perlu ke protein. And then tingkatkan enzim dia untuk all the activity dan juga untuk stress recovery. Kenapa saya kata pokok stress recovery? Sebab bila dia dalam keadaan ada infestation, serangan daripada penyakit, dia stres sebab serangan penyakit, stres sebab serangan daripada pest ataupun kita panggil perosak, ataupun musim kemarau ataupun musim hujan yang melampau, itu adalah stres dia. Right, so apa yang kita buat, kita akan letak amino acid, which is yang mana the simple analogy dia adalah makanan instant food kepada pokok, makanan segera macam Maggi lah kepada pokok, sebab dia dalam form yang memang available. Form dia adalah end form yang terakhir yang memang ready to be uptake by the plant. Itu adalah amino acid. Right, usually dia bukan ganti baja, dia make a recovery. Dia make sure pokok dia macam kalau vitamin C, macam kita tak sihat apa semua ambil vitamin C, right? Macam tu lah. Alright. Okay, untuk effective microorganism, EM ni, dia adalah dalam kita punya produk tu, dia adalah ada microorganism hidup untuk tanah, which is dalam tu dia akan ada good bacteria, dia akan ada yeast, dia ada actinomycetes, yang mana all this fungsi dia akan, bila kita letak EM tu dengan objektif kita nak dia pecahkan bahan organik yang kita target. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak aktifkan microbiologi kat dalam tanah. Dan yang ketiga, kita nak improve the soil ecosystem. Dalam tanah kita ni ada bermacam-macam makhluk halus, yang ada baik, ada yang tak baik. Dan we need to make sure that ekosistem tu ada, barulah makhluk halus ni buat kerja dia dalam tanah. Alright, sebab EM ni simple analogy dia macam pekerja dalam tanah. So maksudnya kalau tak ada this hamba Allah, makhluk halus ni, baja yang kita letak tu tak ada siapa yang convert, tukar dalam bentuk yang diperlukan oleh pokok. Sebab tu dalam kita punya tanah kena ada microbiologi. Okay. So apa perbezaan paling kritikal antara dua ni? Kalau dari segi nature dia, amino acid ni dia dalam molekul organik, sebab dia adalah end form yang ready to be uptake by the plant. Kalau EM dia dalam form yang microorganism yang hidup. Nampak tak perbezaan dia? Okay. Yang kedua, target. Kalau kita nak letak amino acid, kita target kepada pokok. Tapi kalau untuk EM, kita target kepada tanah. So maksudnya you can combine all this together. Jadi tak boleh ganti tak boleh replace each other, tapi dia adalah complement each other. Right? And fungsi dia, kalau amino acid adalah
nutrition, untuk nutrisi, untuk metabolism. Tapi kalau untuk EM lebih kepada biologi dan ekosistem. And dia punya speed dia. Kalau untuk amino acid dia cepat sebab dia direct uptake. Tapi kalau macam EM dia sebab dia biologi, so proses biologi dia akan lambat. So apa kesan dia? Sebab tu saya kata amino acid ni dia akan immediate response. And EM adalah long term improvement. And what the common mistake? Sebab orang akan selalu salah anggap, dan sebab ramai orang akan anggap EM tu boleh ganti baja. And EM tu anggap sebagai amino acid tu boleh pulihkan tanah. So actually dua-dua ni salah. EM bukan baja, amino acid bukan soil treatment. Alright. So you need to understand amino acid ni adalah kepada kerja dia kat pokok. EM kerja dia pada tanah. Satu bagi makan, satu betulkan sistem. Okay? Boleh? Harap menjawab soalan. CN ratio terbaik dalam tanah. Okay, sekejap Cik Puan Siti. Saya kalau tanah merah campur abu kayu, campur jadikan. Okey, kalau nak campur for dijadikan medium tanaman, dia tak ada apa-apa function tau, cik makhluk hidup. Dia cuma improve the structure. Tanah merah tu dia tak ada apa-apa function, dia improve structure. Maksudnya tanah merah kita ni, bila dia kalau dia punya pasir tak banyak, dia ada clay kan, clay dia banyak, tanah liat tu banyak. So bila hujan dia akan waterlogged, akan bertakung, ataupun bila kemarau dia akan kering, so dia akan merekah. So abuk kayu tu just improve the structure sahaja, improve the struktur tanah. So bila hujan tu air boleh masuk ke dalam tanah. Itu je function dia. Okay, boleh? pH soil tester. Kalau tanya saya Cik Fauzi, saya lagi prefer hantar pergi lab. Kalau untuk kita punya reference, saya suka yang digital. Digital tu maksudnya kalau brand tu brand Hana lah. Alright. And usually saya akan pakai digital. Kenapa sebagai digital dia akan tepat? Sebab digital ni hujung dia akan ada satu sensor. Sensor tu yang bila kita bagi bacaan, kita kena ambil sebenarnya cara betul buat soil kita kata pH punya bacaan dekat ladang ya. Tapi bacaan dia usually bila kita hantar pergi lab, dia punya bacaan akan ada plus minus. And usually bila hantar lab dia lagi tepat, so dia akan lagi acidic. Alright. So bila kita buat dekat dalam ladang, dia akan ambil the soil pH tu, campur dengan air. Usually saya akan pakai air mineral lah, sebab yang tu dalam keadaan neutral. Evian punya mineral water ataupun spritzer ke apa yang mineral water lah, pH 7 tu. So dia bila kita campur, so kita akan dapat bacaan. So usually saya akan ambil let's say 2 gram tanah dengan 20 ml water, campur shake kan dalam masa 20 minit, and then dapat bacaan. Kita akan dapat the plus minus punya bacaan lah, then get the validation dekat hantar pergi ke lab. Usually akan ada plus minus. Alright. Fermented tinja instead of organic daripada tumbuhan. Tanah renggam sesuai ke kalau kita letak fermented tinja instead of organic daripada tumbuhan? Okay, sebabnya tanah renggam ni dia merah, right? Dia memang all the dia punya CEC semua ni. Kalau you put the fermented tinja, when you bercakap pasal fermented tinja ni kan Cik Idris, I'm expecting that dia adalah dalam keadaan yang treated ataupun matured, matang, kompos matang, right? So sebabnya kalau organik daripada tumbuhan ni, dia akan ambil masa sebab dia ada lignin tu. So the composition akan ambil masa yang lama. So the source tu akan menentukan you punya composting process tu ready dekat dalam tanah tu how far, how soon.
Doktor, limau nipis dan kebun ada 200 pokok semua sama. Check balik cik user 007 ni, you punya sunlight direction. Ataupun kalau you pakai dalam ni, maksudnya sunlight direction tu, saya takut you membelakangkan sunlight. Dolomite Okay, sekejap saya pilih soalan. Saya membaca soalan, bagi saya masa sikit Kejap ya. Ya, betul. El Nino lah, El Nina lah semua. Memang kita expect. Sebab tu kita bila kita bercakap pasal kesihatan tanah, kita bercakap pasal climate change. Sebab kita memang dah, all the pakar dah expect kita akan ada satu zaman yang fluctuation ataupun kita kata ekstrim perubahan cuaca. Which is yang kita akan ada musim kemarau yang terlalu ekstrim, musim hujan yang terlalu ekstrim. Semua pakar dah cakap benda tu. Dan tapi macam okay, so what? Apa kita nak buat? Itu dia question dia. Apa kita nak buat? Apa tindakan kita? Right? Okay, Alung Dek Yo tanya apa ya? Persediaan mohon buat topik. Kejap saya banyak dapat soalan tau. Kalau mana-mana yang tanya, tengok dekat sini soalan banyak. Makhluk halus. Okay. Kejap bagi saya baca soalan ya. Banyak soalan saya kena pilih. Okay. Sebab malam ni agak ramai, dekat 3,000 viewers. Kejap ya. Bukan, 155, sorry. Tanah gambut, tambu dolomite. Sekejap. Nak suburkan tanah merah campur apa cik puan? Okay. Putus. Alamak. Dolomite ni banyak kelemahan dia. Tapi sebab saya buat study PhD saya buat pasal soil amendment. Right, soil amendment tu maksudnya calcium amendment. Saya compare saya punya hydrated lime. Saya comparekan dengan dolomite dengan gypsum. Tiga benda ni. Tiga calcium amendment ni dekat kawasan tanah yang beresit. So dia ada pro and cons dia. Right? Sebab kalau dolomite ni, sebab tu saya kata calcium amendment, maksudnya dalam kita punya kalsium tu, dalam kita punya liming material cuma ada kalsium je. Dia tak boleh ada benda lain. Dia tak boleh ada sulfur, dia tak boleh ada magnesium. Sebab kalsium ni function dia akan buat deep penetration untuk soil correction. Itu kelebihan dia. Sebab kalau dolomite, bila kita letak, dia akan buat correction top 20 saja, antara 0 hingga 20 cm saja. Itu kelemahan dia. Which is yang tak ada siapa cakap tau. Sampai saya study macam, okay, kenapa tak ada orang cakap benda ni? Alright. Then bila kita buat calcium amendment, which is my study, saya buat compare, saya pakai hydrated lime. Saya buat bukan soil profiling lah. Saya ambil soil punya kedalaman, soil depth 0 hingga 15. Right? 15 sampai 30, 30 sampai 60, 60 hingga 90, which is dalam cm. So dia ada punya kedalaman. And I discovered that my PhD punya finding, hydrated lime, alright, dia boleh pergi sampai 90 cm soil correction. Itu kelebihan dia. And which is yang dolomite tak boleh buat.
So bila dolomite tak boleh buat, dia punya aluminium toxicity correction adalah sangat limited, which is yang dekat top 20 saja. Okay? Boleh? Itu saja yang saya boleh cerita on the part of the no, dia tak boleh jadi seiring dengan EM. Dolomite dia tak seiring dengan EM. Okay. Okey, untuk Cik Said, bila musim kemarau mengering dengan baju kimia sampai keras. Okey, that's why saya cadangkan buat dulu soil correction. Masukkan organic matter dulu. Right, so maksud sebelum you start you punya buat you punya program pembajaan, masukkan organic matter dulu. Let's say dalam 1 kilo, 2 kilo. Dan biar ada gap dalam masa 2 minggu macam tu, and then masuk program pembajaan. So biar tanah tu serasi dengan ni, dengan baja kita punya kompos tu serasi dengan tanah, dan baru masuk on the you punya you punya baja. Liming sebabkan microorganism tanah boleh mati. Tak, everything is about dose. Even ada yang cakap, sebab ada some company dia nak lawan balik on dolomite kan, dia nak lawan dolomite dengan hydrated lime. Definitely dia kata, oh, dolomite akan menyebabkan microbe akan mati. Tak, everything about dosage. Alright, about dosage. Boleh ada one artikel saya, search nama saya Dr. Suzy Haryanti Husin dekat Google Scholar. One of my article ada publish pasal kasih amendment dekat sawit. I did buat comparison tu. One of article lah, boleh baca dekat situ. Okay. Kalau thesis tu komprehensif sangat cik, saya takut you muntah baca. Ada dekat 300 page. Alright, so baca artikel saya je. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? So, okay, saya select lagi satu soalan. Baja kompos organik sawit rawat tanah okey tak? Okey, jap saya jawab detail sikit. Untuk baja kompos organik sawit, boleh rawat tanah okey ke tak? Alright, so saya nak jawab soalan daripada cik user ni. Okay, untuk kompos organik sawit, right? Okay, untuk kompos you punya soalan ni, yes, kompos organik sawit boleh bantu rawat tanah. Boleh rawat. Tapi bukan semua masalah tanah ya. Dia bukan macam Tobomo semua boleh settle. Tak. Dan dia bukan secara automatic. Sebab, okay, this is very important. This is important, I think the point yang penting, yang mana some people dia akan oversell. Right, the oversell kompos macam seolah-olah macam okay, bila tabur kompos semua masalah dalam tanah selesai. Itu adalah tak tepat. Half saja. Right, apa maksud rawat tanah? Itu yang tuan-tuan kena faham dulu. Macam mana you rawat tanah? Right, sebab kalau kita bercakap macam okay, kita cakap rawat tanah, kita kena bezakan dulu. Bezakan apa? Bezakan masalah tanah kita tu. Tanah yang lemah, usually dia akan ada beberapa, kita kata on the common kelompok masalah. Yang pertama, okay, this one, identify dulu tanah you macam mana before you decide nak beli kompos. Yang pertama, masalah fizikal. Okay, tengok dulu, okay, tanah tu padat ke? Right, dia macam, bila padat, porosity dia rendah. Right, ataupun akar tak boleh masuk, tak boleh nak penetrate, akar tu jadi pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kimia. Masalah kimia bila kita buat soil analysis, oh, pH rendah, pH acid, oh, aluminium toxicity tinggi, apa lagi, CEC rendah. Dan kita akan nampak nutrient tu tak balance. Ada yang cukup, ada yang tak cukup. Okay, itu yang kedua. And then masalah yang ketiga adalah masalah biologi. Okay, mikrob dalam tanah tu macam mana ya? Ada ke tak? Bahan organik rendah, for example. Ataupun kita kata proses mineralization tu dia macam slow. Okay, so sebab we need to understand, kompos organik sawit ni dia boleh banyak bantu dari segi aspek fizikal dengan biologi. Sikit, little bit, sebahagian adalah dari segi kimia ya. Alright? Tapi dia tak cukup kuat untuk selesaikan semua masalah kimia.
especially bila tanah tu dia highly acidic ataupun aluminium toxicity yang serius. Alright, so apa fungsi dia? Apa fungsi dia? Yang pertama, dia akan tambah bahan organik. This is a very fungsi yang paling besar lah. Right, so bila bahan organik tu dia naik, so tanah tu akan jadi kita kata lebih stable, tanah tu akan jadi gembur. Alright, air, moisture boleh pegang bagi banyak. Right, sebab kompos ni dia macam bina dia, kita kata the badan of tanah tu. Right, so yang kedua, dia akan rangsang on the microbes punya aktiviti microbiology. Right, sebab kompos yang matang dan berkualiti, dia akan jadi sumber karbon. Karbon tu akan jadi makanan kepada mikroorganism dalam tanah. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia akan tingkatkan CEC, so dia akan ada buffering, dia improve the structure, so dia ada a good dari segi physical and biology macam saya cakap tadi, tapi dari segi kimia it's not. Right, dia kalau dari segi technical punya answer, yes, dia macam sebagai soil improvement tool, tool yang digunakan untuk improve the tanah, tapi bukan immediate cure. Alright, so maksudnya kita kena support dengan input yang lain. Okay, boleh? Baja kukus. Kat mana dapat baja kukus ni? Link artikel berkenaan sawit. Tanah hampir berkulat, macam mana nak segar tanam pokok? Cik Riza, you punya tanah ni kalau berkulat, bukan berkulat, bahasa yang warna hijau tu kita panggil apa? Saya lupa lah. Means ada artikel cara atau untuk memperbaiki tanah. Dia tak ada spesifik tau. Usually all this soil punya ni adalah daripada overseas. Pergi dekat apa tu, Amazon, bukan Amazon, Allah, apa tu nama dia, alah, search je lah. Dekat internet banyak. Okay, saya dah tak boleh fokus sebab macam-macam banyak soalan malam ni. Ya, lumut. Lumut, betul-betul lumut. Ya Allah, lupa, minta maaf. Okay, silika ni is good. Saya kena ada satu sesi yang lain. Next live nanti saya cerita pasal silika ni. Saya ada few bukan produk lah, input yang silika ni sebenarnya dia something element, bukan something lah, elemen nutrien yang kita abaikan selain daripada boron. Sebab selama ni saya pernah jadi agronomis untuk boron. Masa saya cerita importance of boron tu, semua orang macam apalah, sikit je pakai, tak ada kesan. Tapi dia orang tak tahu, tak nampak impact dia bila dah pokok tu dah start berbunga. Dia tak boleh translate dalam bentuk buah. Itu adalah masalah kekurangan boron. Okay, alright, saya rasa itu saja kot untuk malam ni. Boleh ke? So yang mana yang ada soalan tu, insyaAllah simpan dulu on the next live. Jadi saya cerita dua, boron dengan silika. Kalau macam dekat Cik Samsul, lab kita banyak, tapi make sure kalau macam dekat Penang, dekat Eurofin, Eurofin is kat overseas punya ni lah. Macam saya dekat KL, saya hantar dekat Precision Agriculture. So Precision Agriculture pun quite good jugalah. Silika penting untuk padi, yes, betul.
Next session. Okay, sebenarnya saya planning seminggu saya buat 2 kali. Usually saya akan buat sama ada hari Selasa ataupun Isnin ataupun hari Ahad malam. Usually saya buat malam lah. Okay, I have to go. Itulah, Cik moderator dia dah pening dah. Cik Remora contact Bob. So Bob nanti akan work together dengan saya untuk buat soal analisis tu. Okay, saya harap membantu apa yang saya kongsikan malam ni, insyaAllah. Kalau ada apa-apa tu, saya ada tim saya, Bob untuk bahagian training, dan saya punya agronomis, Ash Agri, yang selalu duk post pasal pasal nenas tu. Itu agronomi saya lah. Dia banyak buat pasal nenas, dia fokus dengan nenas. So nanti saya discuss dengan Bob macam mana nak buat training untuk bulan ni. Right. Alamak, asal nak join as a guest saya bukan tak nak accept the guest tau. Sebab saya rasa macam nantilah kita buat satu sesi yang lain lah. Alright, so saya itu saja. InsyaAllah nanti next session please follow saya punya TikTok. Saya selalu akan update lah. Kalau saya nak buat live, saya akan bagi tahu pukul berapa dan apa tajuk dia. And saya ada Telegram moderator by Bob. Dalam tu selalu lepas daripada live, saya akan share the slide, dan juga follow Rumah Biru, saya punya media sosial. Rumah Biru ada komuniti Tanah Sihat, Tanah Sihat Malaysia. Kat situ pun saya akan buat on compilation saya punya slide ni. Telegram tu, alamak Bob, apa nama Telegram tu Bob? Komuniti Tanah Sihat. Komuniti Tanah Sihat, I think. So nanti kalau tak ni, just communicate dengan Bob. Nanti Bob masuk dalam group. It just, apa yang saya bagi ni memang is general knowledge lah. General knowledge pasal pertanian, basic pertanian yang tuan-tuan dengan perempuan bila run dan ladang kena tahu, basic. Right, sebab sekarang ni I think industri yang not so much affected, right, adalah pertanian. COVID, right, kita punya perang, tapi kita kena cope dengan cost and so on lah. Tapi everybody nak sustain adalah pertanian. So that's why kita kena run the ladang dalam, kita kata the right way lah. The right way tu macam bukan daripada Sifu ke apa. Saya tak menafikan Sifu punya experience, sebab Sifu ni dia ada experience dia. Tapi saya share based on the science. Dari segi sains cakap apa? So jangan cakap saya bagi ajaran sesat. Kata tak, saya adalah bagi dari segi sains punya base. Apa sains cakap. Okay. Alright, so saya minta maaf kalau ada apa-apa yang buat macam Dr. Suzy tak betul lah. So check, please check. Saya tak cakap apa yang saya cakap ni betul, tapi please check. Kita ada banyak expertise kat Malaysia ni, macam-macam. Please utilize them. Tolong gunakan mereka sebaik mungkin. Alright, so itu saja untuk malam ni. Okay, bye. Assalamualaikum dan selamat malam.